نستعين اهدنا الصراط المستقيم الله أكبر Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu vesselamu ala Resulillah. Birinçiden bu ayet namazı bizin şariatımızda Allah Taala'nın bergen bayramı. Allah Taala'nın tartulagan bizge belegi sıylığı. Bu uşul orozo tutkandan keyin Allah Taalaga kulçulduk kılıp ibadat kılgandan keyin Allah Taalam dagı tübölüktü sıylığın ahirette beret. Birok bu dünyada da biraz kuansın bendelerim dep ayet namazın şariatımızda kaldırgan. Bu Allah Taalaga şükür keltirүү 2 reket ayet namazı okulunat. Uşu Allah Subhanahu wa Taala'nın bergen nimetlerine şükür kılma maksatında. Anemi mınal Xudaga şükür günden günge musulmanlar көбөйүp, musulmanlar tazalanıp, ынтымагы biriyip kelatat. Ушундай чоң аянттарда окулуп атат. Бул чоң аянттарда окулушлугу өзү шариатыбызда бир кең майданда окулсун деп буйрулган. Мына бүгүнкү күнү мамлекетибизге рахмат, президентибизге рахмат. Ушундай чоң аянттарга намаз окуганга мүмкүнчүлүк түзүп берип, элибиздин баардыгы келип, ушу бир сапта, бир патада, бир имамга ыктыда кылып, баарыбыз ынтымагыбызды бириктимде көрсөтүп, Алла Таала ибадат кылып атабыз.